pathian lungsian na zala tuni thoki ni huntinga damna le hun pha e petu pathin kin ki pak thum hen la tuni huna ithupi dingwa hi le thagaw adimin umun ti hi efesa bunga changsom legit pathin thu ngai thai tiu zukhamin kiwin je achun kisum lo na sek hi je sang achun thagaw in dimzo taw in pathinin na thu thiang tho sim daw chu chan chi roding in hathakin ei malzol tik ta hen amasan thagaw adim hi christian te a hi lo le ko chom te adinga thil poimo ma khada hi ji ka chun bible in thagaw adim in umun ei ti hi ko chom hing ko chom khang to le ko chom hi sel hi theina dinga chun ko chom mi te thagaw idim che to angai he jigol ma chun imimal christian hin khuwa le thagaw hing thagaw khang to le thagaw hi sel hi theina dinga chun thagaw dimjing angai he bible in thagaw adimin umun ati hi khatve thil sok a hi lo hi taksa pin hi khatve hi thagaw pin ai lo le pin thakile khatve hi chule tuya baptisma chan hi khatve hi thagaw thiang tho baptisma chan hi le khat hi ama bo chu thagaw piang thak ta te thagaw thiang tho baptisma chang ta te chu thagaw adim jing ding a hi vai phei la ka pi le pu nu le pa ma sa khen khat te nge le christian hung hi nungo sang kha za ko som le ko kuma bol tang kho le mai te khuwa thagaw reviver hal thakna ala dong o thagaw ala dim a hi chun sang kha za ko som nga le ko kuma revivalist bisos in kang vai kho reviver ala bola ya pi le pu nu le pa khen khatin thagaw lim na ala dong ki do je hun lai hin kapa upa kai tin kham mi ten kai kho thong pa ti a he do kapa nge le thagaw pol na ala dong pan a he chule ke man ki het lo gen ding dang hun ting nge ding in le ka ging cha je khela chun a khu gen ta lo le hen le abik takin sang khat za ko som gu pathum som gu pali hun lai chun pathian thagawin revivalist pu nei haw alamang cha ti chun ko bru biela te ngun gal biela te chule half long bia lam ti nga thagaw hal thakna revival lo pi tak ala tung ai je chu nu le pa pi le pu ma sa tam tak te atang pia thagaw thiang tho ala chan naw a hi thudanga chun thagaw ala dim lai u chu hi sang khat zaku som le ko kum ti tak luwa sang khat zaku som gu pali kum la ya pi le pu nu le pa khen khat adam na lai ten thagaw mal zol na reviver aladon teu kha tunia hin angan si thiu a hi talo a hi chule tu ma sanga thagaw lim na iladon te ho khale ku man ingan si thei dik lo a hi azek chu bible a efesa bunga chang som le gi na thagaw dimin umun be filled with the spirit ti hi hun chi sa past tense sa jek hi lo in tu hun ge na present tense sa jek hi je ta ka ki gen hi greek paw ma dana le tu hun ge na hi je chu thagaw dim jom zel di ti na hi pi le pu nu le pa ma sa te thagaw ala dim na ho kha eu atu cha ten ingan si the di chiu a hi ta lo a hi ti i heu a hi je ka chun tuni ko chom te hi le imimal che do thagaw idim di wa nga hi ti in bible in e ge na apostol te le ko chom ma sa te nge khale pentecost nin thagaw thiang thoin ahung dim pan o male je chu angan chi po thagaw thiang thoin adim zel uiti na septe bung ni changli bungli changi chang som thum le khat bung ku chang som le sagi bung som le thum chang ku ate hin kichin takin imu theu a hi tuni ko chom lai christian kitinga la male judan tam tak jeng na la hi bang jek a hi dem pin thak lo jek a hi lo le thagaw dim lo jek a hi apostol paul in chu zukham to thagaw dim hi akilang opposite in agena zukhamin kiwin je chun ki sum lo na sek hi je sang chun thagaw in dim zo taw in ati a hi adik takin achang le zukham achang le thagaw dim ti chu thil hi theilo a hi christian kitinga la judon jing te hi apin thak lo ji ko hi pieng thak lo te chu thagaw in adim thei dik lo ding a hi ai le thagaw dim te chu bangtin i he thei dim thagaw dim te he thei na khat chu sol thep na azo naw la a hin khoma da no he the hi
chun thagau dim te chu khoi taka nawa he the hi dim ti dot na sim di tale hin thagau dim te he the naw chu big in sung hi lo in polama naw hi khat ve kho khata ka ki khop pelu hin big in maya pa pi khat hin pastor pa lapa gola thagau mi bek lo hin la motin ei donga ken le bangati mom ti kasak di dolin kawak dot le lapa kha chu big in sunga lam lam jing hi tin ei don huwa ken le a hi kapa ka phak lo na te chu hun tiang hi ti ken le ka ki he thowa a hin la big in sunga lam hi thagau mi hi le hi lo he na chu hi lo hi thagau mi hi le hi lo he na chu khovel polam hi big in sung hi lo big in polam hi et sagnan bible a joseph kha thagau mi dik tak hi azek chu ai gupta gama pathian hello te laka laya asu pi te ti tak lo midang ku mamu lo potiphar ji nasataka thep laya puk lo wa kha thagau mi dik tak hi ti he na chu hi a hi thagau mi te chu big in sunga ali malam ding hi nai a hin la big in sunga lim lim jing a pau chap le kap kap jing a hin la aguk cha agi lo ai lo le azu don hai san diek lo hun ting ka he da hi ji te chu ken thagau mi ka ti thei lo ai ti sami a hiu te ka don hu le bangma again tapu ale lama chu na vai nunga ka ge le ki phak lam le ka sathim jinga ajek chu ka don hu na chu sang asak de hi dim ka ti pastor khompi ge na ke he son khat chu remoi nu le pa chan chi na hi nu remoi nu hi milim khat a hi a hin la pa remoi pa hi chu milim hi lo da na hi ni khat hi anu pa nu ahung kinil tawa pa remoi pa chu le alung na talo hem chu hi ding hi remoi nu mong mong alim lim to ahan che che to atile aji chun le bangti ka kalim pe ta ka hanga bangti ka han pe ta kalim hem ti adon hu jing hi ati apani wa again hui chu di gel gel tho ding hi a hin la igen nop zo ku chu bangje ka lung na sek bangje ka mi to kin na sek bangje ka mi gen se sek bangje ka zo gen sek bangje ka mi muda sek bangje ka mi to kilang sek bangje ka gilo sek hi em azek chu ithupi win again gola thagawa idim lo je ka hi unaw te ho jeba ka chun ko chom lai boi na te hi atang pi in loi upa ti sami te je ka hi ti he the makul hi king tu te hi thagau in dim che lew hin tu ni ko chom sunga boi na ki ti te hi khel pona kitile akigen hil deu dim ko chom lai thep na le boi na hi chu tho ding hi lam khadin a hin la thagawa dim che lew hin chu jego lom loma boi na i tok te hi chu lo ding hi chun ko chom sunga lal nop na le thu nei nop na chapo na le ki mu si na pe guk na le ne guk cha guk na hot na le ki mu da na politics ki hel na le ki hen chum na ki nak na le ki hen na ki mel mak na le ki lan na te ho sek jek hi ti sami te jek vek ai thagau mi ten je gol chu abol lo ding hi je ka chun ko chum dam thei na ding le ko chum khan to thei na ding a chun ama sapenin ko chum upate le pastor te thagawa idim che to anga ya je ba na chun local committee member te le in so na nu le pa te le thagawa adim che to anga ya chule ko chum sunga nungak le tangwal te le thagawa adim che to anga hi thagawa dimin umunti hi thupi ka hi je chu inopo le thagawa dim ding inop lo o le dim lo ding tie ei ma doi tel the hi lo hi akul je ka ko chom te christian te thagaw idim chi duty na hi ahin la thagaw dim theina ding a hin pan la anga ya el sakna in ko hem khadin la king in mi lung se din umin ti in thu hun pi hen la male nang hun lung se ding mi ko ma ta lo le bangtin je thu pek chu la zom thei dien ma chun thagawa idim theina ding a chun e hi dim ding ko ma ta lo le bangtin thagawin idim thei dim bible in chu thagawa nang mau nge ki hi dimun atipu thagawa dimin umun ati zo hi thagawa dim hi pathin na sep hi mihing na sep hi lo hi himale mihing ten thagaw chan nop na le thagawa dim nop na inei masaku akuli na poimo ma
mi te lung se ta ium nop a hi chun mi te lung se thei dinga ium masak anga ya zegol ma chun thagawa idim theina dinga chun pathian doi gol hola hi masak anga hi chule thagawa idim theina dingo chun ei ma ki suk on le ki hon masak anga ya e sakna in bel khat sunga thil dang adim a chun je bel sunga chun tui suk dim the a hi lo dinga hi chule bel sit ki hong lo chun le tui thal dim the a dik lo dinga hi je ka chun pathian thagawa idim theina dinga chun kisuk onga kisuk thien masak anga hi ti na hi ti chu ilungil sunga ngai tu na phalo le git lo te sukman masak anga ya thudanga chun lung heya git lo sim git lo hai chan masak anga hi jebana chun ki hon na nei kit anga ya ti chu ki ngai tom na to thagau thieng tho that ngai na thagau chan nop na ne ya pa pathian kinga acha pa jesu christa mina thagau thieng tho dot anga hi zukham le thagau adim ti hi akikal a hi thunun na noya umge la hi naw hi akipu na penu chu hi mai ding da na hi zukham te hi zun athunun a hi lo le zukham na thagau in athunun a hi wa a hin la thagau adim te hi pathian thagau in athunun a hi wa hi zukham te chu kisum thailo na jekin lungthim si na te phun chek na te lungnat na te kinil na te zalam het lo na te le kinak na te asu dok se ku achom lama genin zukham na hin git lo na dang te kot ahon pik se hi je ka chun bible in zukhamin kiwin je achun ki sum lo na om se hi je sang achun thagaw adimin umun ati hi atop na dingin thagaw adim te chun galatia thagaw ga ki gen te kha asu dok se ko je ba na chun thagaw adim te chu korin thot khat bung som le ni chang li pa som le khat na thagaw thil pi paku ki gen te la ka khat pen pen hem ai lo le bang zat hem chu pi ki na ki do hi chule thagaw dim hi ging tu christian te ading apoi mo ma ki na khen khat chu galatia ti sana sep ki ti te pum pel theina le ti sanop na lama thepa i na teu zui lowa theina chule gi lo na dang dang te i zo theina penu chu thagaw adima hi a hi jiban ki da chun christian te hi ni si na thagaw gi lo te to ki do hi je go hin setan thagaw a hi lo le thagaw gi lo te sang ha zo pathian thagaw thieng tho thil hi theina pathian thagaw pan pi na hi ipoi mo ma hi ti hi he che ding adoi hi ji ka chun bible in thagaw dimin umun ei ti hi lalpan ei doi sak na go la athagaw dim chi thei dingin athu ei mal zol pik ta hen amen